Žena 62 godine, uredna, vodi računa o sebi. Ustane ujutru, popije kafu i pre nego što je uopšte išta pojela, mora da otkopča dugme na pantalonama. Stomak je već nadut, tvrd, kao da je pojela CEO ručak. A nije pojela ništa. Samo je ustala. I to se ponavlja svako jutro, godinama. Ona misli da je to normalno, pa šta ću, godine su. Nije normalno. I do kraja ovog videa značete tačno zašto se to dešava, i 3 obične namirnice koje to menjaju. A treća, nju verovatno već imate u kući, i nikad niste ni pomislili šta zapravo radi u vašim crevima. Dragi moji, ono što sam upravo opisao poznato je ogromnom broju ljudi preko 50. A većina ćuti, jer misli da je to jednostavno dio starenja. Delimično jeste, ali samo delimično. Jer postoji jasan razlog zašto se to dešava, i, što je najvažnije, postoji način da se to promeni. Bez čudotvornih tableta. Bez skupih kurseva. Samo 3 namirnice koje verovatno već imate u kuhinji, i 2 jednostavna pravila. Ali pre nego što stignemo do njih, a stižemo brzo, moramo da razumemo jednu stvar. Jer ako ne razumete zašto creva usporavaju, nijedna namirnica vam neće pomoći koliko bi mogla. Creva nisu samo sivi kroz koju hrana prolazi. To je organ sa sopstvenim nervnim sistemom, lekari ga zovu drugi mozak. U zidovima creva nalazi se ogroman broj nervnih ćelija koje upravljaju pokretima što guraju hranu napred. I posle 50. godine, taj sistem počinje da usporava. Iz 4 razloga, koji se nadovezuju jedan na drugi. Prvo, mišići creva slabe. Prirodno, kod svih, bez obzira na to kako živite. Drugo, menja se crevna flora. Broj korisnih bakterija, naročito onih koje hrane zid creva, sa godinama opada. Treće, a o ovome se retko govori, tiha dehidracija. Posle 50. osjećaj žeđi slabi. Čovjek jednostavno prestane da osjeća potrebu za vodom i nesvesno pije premalo. A bez vode, sadržaj creva postaje SUV tvrd, i creva moraju da rade 3 puta teže. I četvrto, manje kretanja. Kad se krećete, trbušni mišići masiraju creva s polja. Kad sedite, i creva sede, i čekaju. Sve to zajedno daje ono što mnogi od vas dobro poznaju, usporena, lenja creva, nadutost, težina, i onaj neprijatan osjećaj da se nikad niste do kraja ispraznili. A sad, pažnja. Dolazimo do dela gde većina ljudi napravi grešku. Grešku koja često škodi više nego što pomaže. Reč detoks je danas svuda. Zeleni napici, klistiri, sokovi za čišćenje, tablete protiv toksina. Reći ću vam iskreno, u najvećem broju slučajeva, to je čist marketing. Ti toksini o kojima pričaju nisu medicinski pojam, to nije dijagnoza, toga nema ni u jednom udžbeniku. Vaš organizam, uz pomoć jetre, bubrega, pluća i samih creva, savršeno dobro sam izbacuje otpadne materije. Bez jednog napitka. Ali evo šta jeste istina. Crevima zaista možete da pomognete da rade bolje. Ne da ih čistite od toksina, nego da im vratite uslove u kojima normalno funkcionišu. A zato nisu potrebne kapsule ni prašci. Potrebna je obična hrana, koju kupujete u svakoj prodavnici. Idemo redom. Prva namirnica je verovatno najpocenjenija u celoj našoj kuhinji. Obična cvekla. Ta ista koju je vaša baka stavljala u čorbu i u salatu, a koju danas mnogi zaobilaze kao nešto staromodno. A u stvari, to je jedna od najboljih namirnica za creva koje uopšte postoje. Evo zašto. U 100 grama kuvane cvekle ima oko 2,5 grama vlakana, i to posebne kombinacije. Jedna vrsta vlakana mehanički podstiče zid creva da se pokreće, kao mala četka. Druga upija vodu i stvara mek, objajman sadržaj koji creva lako guraju dalje. A cvekla ima i betain, jedinjenje koje pomaže jetri da razgrađuje masti i izbacuje otpad. Znači, cvekla radi na 2 fronta odjednom, i na crevima, i na jetri. Dupli udarac, ako hoćete. A sad, kako se pravilno koristi, jer tu većina greši. Preporučujem kuvanu cveklu. Ne sirovu, ne sok. Zašto ne sirovu? Zato što sirova cvekla sadrži oksalnu kiselinu,
koja nadražuje želudac, naročito ako imate gastritis, a posle 50. gastritis u nekom obliku ima gotovo svaki drugi čovjek. Kuvanjem se ta kiselina delom razgrađuje i cvekla postaje mnogo blaža. A zašto ne sok? Zato što u soku nema vlakana. Dobijete vitamine, ali bacite baš onu četku zbog koje sve ovo i radimo. To je kao da kupite auto i bacite motor. Idealno, jedna srednja kuvana cvekla, isečena na kockice ili narendana, prelajvena kašikom nerafinisanog maslinovog ili lanenog ulja. Ulje nije zbog ukusa, ono dodatno podmazuje creva. Pojedite to 2 do 3 sata pre spavanja. Ne pred sam san, ali ni prerano, jer noću creva ulaze u svoj režim čišćenja, talas pokreta koji dok spavate uklanja ostatke iz creva. Cvekla mu daje i zapreminu i vlagu da taj posao obavi kako treba. Jedno kratko upozorenje, i idemo dalje. Ako imate bubrežne kamence od oksalata, ili dijabetes tipa 2, posavetujte se s lekarom. Cvekla i u kuvanom obliku sadrži oksalate, a ima i relativno visok glikemijski indeks. Iako posle cvekle primetite crvenkastu boju stolice, ne plašite se, to je samo pigment iz cvekle, potpuno bezopasno. Ali ako se ta boja pojavi bez cvekle u ishrani, to je znak da odete kod lekara. Sad, druga namirnica. Mala, neugledna, košta sitniš, a za creva radi više nego mnogi skupi dodaci iz apoteke. Laneno seme. Znate šta me oduševljava kod lana? Naše prabake su ga koristile vekovima, kuvale su ga i pile kao kašasti napitak. A tek sada nauka počinje da razume zašto je to radilo. Laneno seme ima 2 vrste vlakana. Jedna stvara zapreminu i podstiče creva. Druga, sluzava, u dodiru s vodom pravi džel koji oblaže zid creva, štiti ga i deluje kao blag, prirodan laksativ. Ali evo šta je najzanimljivije. Laneno seme je moćan prebiotik. Pazite sad, prebiotik nije isto što i probiotik. Probiotik su žive bakterije koje unosite s polja. A prebiotik je hrana za bakterije koje već žive u vašim crevima. Laneno seme je, da tako kažem, raskošan ručak za vašu korisnu floru, baš za one bakterije koje s godinama počinju da nestaju. A sad dobro obratite pažnju, jer ovdje skoro svi greše, na 2 načina. Prva greška, ljudi jedu silo seme. Žvaču ga i zaliju vodom. A silo laneno seme prolazi kroz creva netaknuto, ljuska je toliko tvrda da je želudačni sok ne razgradi. Dobijete, ništa. Zato seme mora da se samelje. U mlinu za kafu, blenderu, avanu, svejedno. I to neposredno pre upotrebe, jer mleveno seme brzo oksidiše i gubi vrednost. Druga greška, prevelika količina odjednom. Creva koja nisu navikla na toliko vlakana odmah reaguju, nadutošću, grčevima. Zato krenite polako. Prve nedelje 1 kafena kašičica dnevno. Sljedeće nedelje malo više. Najviše 2 kašike na dan, i to je sasvim dovoljno. Moj omiljeni recept je večernji laneni napitak. Kašiku mlevenog semena prelite čašom tople vode, ne ključale, nego tople, oko 40 stepeni. Promešajte i ostavite 20 minuta da nabubri i postane gusto, kao kašica. Popijte to sat vremena pre spavanja. Kod mnogih ljudi razlika se osjeti već sljedećeg jutra. Jedno važno upozorenje, laneno seme smanjuje upijanje nekih lekova. Ako pijete terapiju za štitastu žlezdu, za pritisak ili za razređivanje krvi, neka između leka i lana prođe najmanje 2 sata. Nemojte to zanemariti. I sad, treća namirnica. Ona koju sam vam obećao na početku. Ona koja će vas iznenaditi. A obećavam vam, kad čujete koliko vredi, gledat ćete je sasvim drugim očima. Jer na prvi pogled, to je najobičnija stvar na svetu. Kiseli kupus. Bakino jelo, zimnica, prilog uz krompir. Ništa posebno, rekli biste. A onda čujete šta o njemu kaže savremena nauka. Kiseli kupus je fermentisana namirnica. Dok se kiseli, bakterije s listova kupusa prerađuju šećere i stvaraju mlečnu kiselinu, prirodan konzervans koji uništava štetne bakterije, a stvara idealne uslove za korisne. I upravo tu je tajna, pravi, domaći kiseli kupus prepun je živih, korisnih bakterija. U nekim slučajevima toliko da se može meriti i sa skupim probioticima iz apoteke.
Tačan broj zavisi od toga kako je kiseljen, ali jedno je sigurno, pravi, nepasterizovani kupus ima žive bakterije. A onaj konzervisan sirćetom, nema ni jednu. I tu dolazimo do najvažnije razlike, koju gotovo niko ne zna. Ono što se prodaje u plastičnim teglama u marketu, to najčešće nije pravi kiseli kupus. To je mariniran kupus, prelajven sirćetom. A sirće ubija sve bakterije, i loše, i dobre. U takvom kupusu nema ni jedne žive kulture. Dobijete samo kiselkasta vlakna. Nije to loše, ali nije ni ono zbog čega mi ovo radimo. Pravi kiseli kupus ima samo 3 sastojka, kupus, so i vreme. Bez sirćeta, bez šećera, bez konzervansa. Zato, ako kupujete na pijaci, pitajte kako je kiseljen. Ona baka koja kupus kiseli po starinski, u drvenom buretu, ona je vaš najbolji saveznik za zdrava creva. Ozbiljno vam kažem. I zapamtite jedno, toplota ubija bakterije. Ako kiseli kupus skuvate ili izdinstate, uništili ste svu tu korist. Zato, za našu svrhu, jedite ga samo sirovog. 100 do 150 grama uz večeru, kao salatu, s malo ulja. Ako imate osjetljiv želudac ili gastritis u naletu, počnite s par kašika i pratite kako reagujete. Sad, jedno je znati 3 namirnice. Sasvim drugo je uklopiti ih u stvaran život. Zato ću vam dati jednostavan večernji ritual, bez komplikacija. Za večeru, oko 3 sata prespavanja, kuvana cvekla s maslinovim uljem i porcija kiselog kupusa. Napravite od toga salatu. Sat vremena kasnije, čaša lanenog napitka. I pred spavanje, čaša tople vode. To je sve. Bez kapsula, bez klistira, bez čarobnih prašaka. Ali, i ovo je ključno, mora redovno. Svaki dan, ne s vremena na vreme. Creva vole raspored. Vole kad je sve predvidljivo i stabilno. I kad im to date, uzvratit će vam. I još nešto, kratko ali važno, šta ne treba raditi. Ne uzimajte laksative na svoju ruku, one koji silom teraju creva. Jer creva se na njih naviknu i prestanu sama da rade. Ne radite klistire redovno, time ispirate baš onu korisnu floru koju gradite. Ne verujte slikama, naslaga, na zidovima creva koje kruže internetom, sluzokoža creva se obnavlja svakih nekoliko dana, takve naslage ne postoje. I ne gladujte da biste se očistili, gladovanje samo dodatno uspori creva. I na kraju, 2 pravila bez kojih ni najbolja namirnica ne radi punom snagom. Prvo, kretanje. Dovoljno je 30 minuta hoda dnevno, običnim tempom. Dok hodate, trbušni mišići blago masiraju creva i pokreću ih. Istraživanja pokazuju da redovno hodanje osjetno smanjuje sklonost ka zatvoru. Kod aktivnih ljudi taj rizik je i do 1/3 manji nego kod onih koji uglavnom sede. I drugo, voda. 1,5 litara do 2,5 dnevno, po mogućstvu topla. I ne čekajte da ožednite, posle 50. žeć se javlja tek kad je dehidracija već počela. Moram da budem iskren s vama, ove namirnice nisu čarolija za baš sve. Ima situacija kad morate kod lekara i nikakva cvekla neće pomoći. Ako stolice nema duže od 5 do 7 dana i ništa ne pomaže, idite kod lekara. Ako vidite krv u stolici, tamnu ili sa sluzi, idite odmah. Ako se oblik stolice naglo promeni, ako gubite na težini bez razloga, ako vas stomak boli stalno a ne povremeno, sve su to znaci da treba na pregled. Ne govorim ovo da vas uplašim. Govorim jer mi je stalo. Rano javljanje lekaru spasava živote, bukvalno. I posle 50. kolonoskopija na svakih 5 do 10 godina je razumna preporuka, čak i kad vas ništa ne muči. A sad se vratimo onoj ženi s početka. Onoj koja svako jutro otkopča dugme na pantalonama i pomisli, pa šta ću, godine su. Sad znate ono što ona nije znala. Znate zašto se to dešava. I znate 3 jednostavne, jeftine stvari koje to mogu da promene: kuvanu cveklu, mleveno laneno seme i pravi kiseli kupus. Uz malo vode i pola sata hoda dnevno. Ne morate sve odjednom. Počnite večeras, samo jednom stvari. Skuvajte cveklu. Ili prelite kašiku lanenog semena vodom. Ili nabavite pravi kiseli kupus s pijace. Jedna namirnica. Naviknite se. Pa dodajte drugu.
I dajte crevima vremena, nedjelju, 2. Rezultat dolazi, samo mu treba malo strpljenja. A onda mi javite u komentarima, koju od ove 3 namirnice ste prvu probali, i da li vam je pomogla. Pročitam svaki komentar, i vaša iskustva pomažu i drugima koji tek počinju. Ako vam je ovaj video bio od koristi, pretplatite se, trudim se da svake nedelje donesem ovakve, proverene savjete za zdravlje posle 50. I podelite ga s nekim ko se možda odavno muči, a ne zna odakle da počne. Nekad jedan ovakav video promeni čoveku CEO dan. Čuvajte se, dragi moji prijatelji. I čuvajte svoja creva, druga nemate. Vidimo se u sljedećem videu.